Kajing marmat ya kajing kingdom kapalas dang khat lai trik no pra arjar pulai. Tak ITC Cementation India Limited bat kabadang ya cha menta kalak tak ba ya kalik kawan kipat ba hendrei kani kajing pentrei ya kani kam kaba ka sarkar kadon kajing perkhat ya kiba penungkam ya kani surok hendrei ki donru ki badu nong bat ki blamat jinge hadu menta nadu balas dang man marmat kajing pentrei kalakot hendriu benai hadu benai jemang arjar pusau. Para kini ki hindri benai na kajing bom ya ki kali he ki baket pajba na kate kajing kingdom ka basong senjor kalak tak shisai ki bubun ki long yeng ki ba kamai jakpo lingba ki dukan ki bakil laseng kini ki dukan ki blaseng ki dei ki blasna bat ai de sarkar shakiriyo shimet ki bakentup shendang bat kenthei bar kani ka jaka ka dei ha ka jaka yeng ki bus ka batip kum ka interstate bus terminus ISBT ka badan Mawïong Shillong naga jingyo pedang nya ke jinggo jingnam na kini ki riu shimet ki bapnya kini ki dukan ka kenho nu Shillong Mail kala lej ban kmi ya kalong kaman hakate ka jaka yang kali bat ban lum mi ki jing shisha badaba poi hakate ka jaka lalap baki dukan ki badan hadu kumba laipo teli nadu ka restaurant dukan sha batja ki fast food bat ki we hakani ka jaka ki lakhang khrdablut namar baki kali kum ki bus kim wan ban penyang hakate ka jaka namar baki ni ki bus kim yo shu ban ya lingba ka jingking dam haga jinglej hakate ga jaka la yo ban ye kendu bat kawai ka long kme ka babu dukan ha ISBT ha ka por baga dangwan pet ye ki mar ki badon ha po ga dukan bat kumju yo wei rang ba bo penya ye ka jaka yang kali ne parking lot bat ka jaka lej bar ha ka jingwat jingtep la ban lum ye ka jingtep ba ha pedeng kini ki jingye ki bakia kendu na ka daw ka baki hab ban khang ye ki dukan ka Tnat transport ka bakmi ikani ka jaka pen yang bus ka ba shemru da ka bai wai ki dukan hatu khada rajar tingka shibnai kamdan ye ka Jingïatip lem hendrei ban pan be ya ka bai wai da ka ba pin poi de ki kot ha ka jingi kran ba ka kong es pali kani ka long kme ka lai thu ba kam ban se ba ka hab ban khang no ye ka dukan chungka kata nadu bna yeyong mentau snem namar baumdan shu ki brio ki bawan ha ka te ka jaka namar kadang don ka jingmar mat ika jingking yam pada ka ju ko por klai thu ba ki mar ki badan ka dukan jongka kum ki so bat ki we kim long shu bandi namar ka jingkut ka tarik kai kadang lagi sang man kham dukan nama ba kidang snai de jingking dam ti ka kim sha ban ya ki boss chane atai hatu kani ka jingkhang dukan hatu kam khata pare ka yo khot ka jungfi ha ja kata shibun nama mani ni em mani yang ka kala kata ma ni kat no phiap siu ka bai dukan sibnai ni hap siu khat ar hajar shibnai kani ka ditang bai dukan na ba khinna mat GST ha ya kin nam GST tu bila ya kendu nem pade ki bot punya jong kani ka ISBT ban ya keren na ka bai dukan jong pi ban ya khinne banum sim no shu na ba khim ya pi shu dukan banai pre pa ai la ya kendu kai ka jubab pio naki kim pat oi e la hatu pila dan ditunggu nama pini penbaik lang borok bi di dukan bandi kendu pada gino penyak ban ong ban ya keren sepang kata ban simsu ka bai dukan nadu ka banai april kanang wa nomor ba kamdan yu dan han ha ai la don ni kum kata jingmor hatu gidon nem te ki mar ki mata ki ba dukan ju pi pada ki ladu ki mla shu ban dia kidon kiladon kum ki ita pila ki so ki chips kita ki biscuit try tang mo pishimat kat no try ga jingdu nong bai de bakani pat ka jingdon jing te ki mar ki ladu pamla shu kam ani kalabon pi namari tip tu ma bakan khang kum de tinggal athir lupa nakaliang ba McDonald jitem ubade nong shimwa ya ka jaka pen yang kali ba jaka lit bar ulong pamauru umla shu ban pinmi ya ka e ka ba udei ban siu shakatna transport wala ulayo ya ka jingpatha ba de ban siu ya ka bai banai biji kata ka khang jing dam te na yang tungi bangi wai parking ba ka toilet jingdu babon tangi wei beri dan shu no po toilet ro tanga ka parking ni te na ekran su e bo dan hi bas bandung ka wei ro hatu pihak ban siu pan nem kita kisni kita ki benai ki ba bam dan yo dan hat bam dan kum hanu ba khang ka jing dam ni ndu ba khang jing dam ka bel yang ka poi be hi kum ju kum poi be man ka benai te ហ Hatu kini ka jing dam ka bel yang ka poi be hi kum ju kum poi be man ka benai te ហ tu ហ pi tu
Ini bentar orang dan kacing keren bat department ni, bangin persiang kemudian bangin adjust bat government bat department, bangin ni apa dia ni bangin ngapa dah jadi tuai kiri, dia jadi kanga jom kadam hang itu jangi apa, simcik apa kuno itu mi kita bisa kan, ya kapal ada bangin ya itu kamlong kumta, ngadu pas sedang bangin ini kayak bangin expect bangin kanya kumpa tanda bet cungi tu kamlong lah, bang kafian lo kan dia. Tu pi dan jitu mana pada balibu bani kendu balik markman iki ban batai kita kijing bapi kendu. Kam tambah pihak kadang poi kita kasi pihak ban siu bet kam. Kita kabai parking bat kita kabai sim wai jumpi. Mangi ni nak kalian jungi ni man kapor ni si pak sting ni si kendu man kapor ni UMD ke department tu si ni kendu man kapor. Dia nak lihat juga yang tahu yang saya penbet dia ada mentar apa yang ka jingkali ka bami menta hatu ka Tnat transport ka bakhmi ya ka ISBT kan map iki baywai dukan hangtei bat kiwi bat dakalat ayupat ka sarkar kan plie yakini ki bashimwai ki dukan lingba ka jingthep dan राजू और देव ने अपने एरिया के फूड सेफ्टी ऑफिसर से मिलकर इस बारे में बात की। सर देखिए, इस फोर्टिफाइड चावल में कुछ दाने अलग दिख रहे हैं। घबराइए नहीं, FSSAI के निर्देश के अनुसार चावल में सूक्ष्म पोषक तत्वों को सही मात्रा में मिलाया जा रहा है। इन्हें कहते हैं फोर्टिफाइड चावल। फोर्टिफाइड चावल के दाने चावल का पाउडर और सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और आयरन को सही मात्रा में मिलाकर बनाए जाते हैं। फिर इन्हें आम चावल के साथ 1 दाना प्रति 100 दाने के अनुपात में मिलाया जाता है। अच्छा, पर ये बॉल जैसा क्यों हो जाता है? पके हुए चावल में 80% स्टार्च होता है और रखरखाव और पकाने के तरीके में कोई फर्क होता है? जी नहीं, फोर्टिफाइड चावल के रखरखाव, स्वाद और पकाने की विधि आम चावल जैसी ही होती है। हमें फोर्टिफाइड चावल को अपने रोजाना के खाने में प्रयोग करना चाहिए ताकि हमें और हमारे परिवार को सही पोषण मिल सके। इसके साथ साथ सभी चावल उत्पादकों को भी फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध करवाने चाहिए ताकि हम सब इससे स्वास्थ्य लाभ ले सकें। आपने तो हमारी आंखें ही खोल दी। अब हम अपने और अपने परिवार के लिए फोर्टिफाइड चावल ही लाएंगे। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी।